Film emulain kalaban reng bini se amobelen ka tibi reng bini je kena tepang ajensian ben oreng tapi oreng sa ajensian dia tak datang kena bahkan ketika telepon no merah tak aktif. Ben tiba-tiba kena reng bini dia nemu situng kotak se esena cuma tulisan thank you kena. Muncang reng metu kena muncang reng Roma motor sekalangkong. Tapi hal aneh tiba-tiba kadadian reng bini dia tiba-tiba kepengengan kena. Ben ketika lepingsan kena tiba-tiba datang situng orang ben ngiret reng bini dia. Sabulan seampunah beda acara pesta kena ben antarana orang-orang dia beda dua orang pelayan se nyamanah Kelly ben Peter. Kelly ben Peter kena sewa bantuan rumah naka angkui dadi pelayan. Ben Arya kena Stephen nyamanah tuan rumah se ma beda acara pesta ria. Stephen Ray kena seorang ilmuwan biologi. Ben Arya kena Carlos kancana Stephen sekaligus seorang jurnalis. Bijina Stephen se anyama Jessica metau majalah se ki buru terbit. Stephen tak terima kena amar ke foto se yang kui coba kena muncang Stephen. Tapi menurut Carlos kena foto dia cocok kalaban karakter Stephen. Tapi lada remah pole kena lekar terbit ya Stephen pun berusaha nerema. Sedang kenaan lain Kelly ben Peter tepang rencana aki kangkui bisa masuk de Roman Stephen deki malam. Sampai akhir ketika acara lemari kena bekto pelayan selain mulai kapi Kelly ben Peter alain kena mececer Roma dia. Home sweet home. Se akhirnya kena Kelly ben Peter berhasil ngerem salah situngah ruangan. Ben saampuna ikeresa Stephen ben Jessica latedung kena Kelly ben Peter pun agelejeren Roma dia kena. Sampai akhirnya Kelly ben Peter motosaki ka angkui tedung salah situngah ruangan. Kedekung Kelly ceke kade kena Kelly pun ngabesin Stephen se tepang olahraga. Sampai akhirnya Stephen ben Jessica pun mangkat alako kena Kelly pun cek seneng karena bisa aku naaki satu jena fasilitas Roma dia kena. Kelly pun bayi kopi ben nyekein Peter. Kelly ben Peter ya kena tak andi niat coba tapi amar ke Kelly ben Peter ya lebih biasa odi ngari ya amar ke lakar tak andi Roma. Teti lebih biasa kena ngale dari situng Roma de Roma selain tanpa ngalak reng bereng sebede Roma jiang. Ternyata kena Kelly riah beni lo andi Roma kena tapi buruh dari Romana amar ke atokar ben bapang. Ketika Kelly juk tojuk santai tiba-tiba Kelly ngiding suara kena. Kelly pun penasaran dek suara dia. Ternyata aja Peter kena keluar dari lift. Ternyata Peter ya kena andi janji ben kancana ben Peter bekal abeliah deku kena artenah malam riah Kelly tibien Romana oreng. Kelly pun sempet alang-lang tapi Peter pakun mangkat kena. Singkat cerita leparak malam Kelly pun dung tedungan sambil ngidingaki lagu. Sampai akhirnya Kelly ternyata kena. Tapi ontong Kelly ngiding saampona beda suara mobil. Ternyata aja Stephen kena ki puru dateng alakoh bencu kenam beda Carlos kena. Sedangkan Kelly cuma bisa ngerem. Stephen pun metaber enuman de Carlos meskipun Carlos sempat nolak tapi pakun ngalaaki ben Stephen. Sambil lalu nyiapaki enuman Stephen ternyata pakun tak terima masalah foto sebede majalah. Karena ternyata Stephen ria mare aberi telok foto de Carlos kena. Tapi Carlos ngakui foto selain tanpa persetujuan dari Stephen. Time is the one thing that I can't buy. When my time is wasted. Tapi tiba-tiba Carlos kepelengan kena pada bireng bini neng awal film ruang kena Carlos pun curiga dek Stephen masang racun neng enuman dia.
Tapi ternyata kena racona keng coma tempe lagi neng luar gelas kena. Pokong canggih ongku kena. You can atone for that. Kelly sing ngatela kesedihan dia kena keng coma bisa ngitek tak aku lian. Kelly pun berusaha buruh tapi sayang kalau ngegeger ben cukenan Kelly tak sengaja medumpah aing kena. Tapi Kelly tak peduli ben tuli ngalak HP nah untuk nelpon polisi. Sedengan kena sisi lain Stephen sadar bede penyusup Romana. Cukenan Stephen nemu kalau Kelly kena Stephen pun langsung ngunci Romana lebet HP nah. Pokon kena canggih ongku mun Romana ring sokir ya. Bisa kunci dari HP na marah. Kelly pun terjebak ben tak bisa keluar sedengan Stephen ampun siap ben tembak ka akui nyare penyusup Romana. Kelly pun bingung kena amar ke satu jena labeng tiba-tiba kunci kapi. Aksi cengko-cengan pun katetian antarana Kelly ben Stephen. Sampai akhir Kelly andi rencana ka angkui mah pesaka cekana kalaben aku na aki korse. Tapi rencana nah gagal total amar ke Stephen tiba-tiba bede adeng. Kelly tekercet kena ben Kelly pun tuli buruh ben nyare jalan keluar selain. Akhirnya Kelly nemu jalan melalui ventilasi udara. Kelly pun berusaha mongkar ventilasi dia. Ben akhirnya Kelly berhasil ben tuli keluar kena. Tapi sayang seribu sayang Kelly terjebak atas Roma. Sedengan Stephen lah tahu bahwa Kelly buruh dari ventilasi udara. Akhirnya Kelly andi rencana alonca de kolam renang meskipun ngeter kapibe dengan Kelly pun alonca kia. Stephen sengiding suara dari kolam renang pun langsung entar de asal suara dia. Sedengan Kelly nyerem dalam aing kena. Saampona keresa aman Kelly pun keluar tapi sayang kena temuh ben Stephen. Stephen pun nyuruh Kelly ongke dari kolam renang tapi Kelly tak gelem kena. Kelly asepora ampun masuk de Romana Stephen. Kelly tak niat ngalah bareng sebede Romaria. Stephen pun enggak kena bahwa Kelly ria pelayan sewa ki bedena acara roa kena. Tapi ketika bede polisi datang Stephen pun emosi kena ben ngurong Kelly dalam kolam renang. Akhir kena Stephen pun nemu nih polisi dia. Polisi pun ajelasaki bahwa bede orang senil pun polisi dari alamat ria. Akhir polisi pun izin untuk mereksa Romana Stephen. Pak polisi dia curiga kena ada aing sedumpa. Stephen pun jawab bahwa ajia pedumpa koceng. Stephen pun nelpon de komandan kepolisian. Ternyata kena Stephen riah andi backingan neng kepolisian kena. Ben ketika Pak polisi masuk ada lift, Stephen pun alang-lang kena. Stephen pun ngucap bahwa lift dia rosak kena. Ben Stephen pun ngucap bahwa Stephen riah kancanah Pak komandan. Ben bener kena polisi dia langsung telepon ben komandana. Hi, sir. Akhir kena saapona telepon komandana Pak polisi dia aseporah de Stephen kena. Ternyata lepade iban polisi dina ria. Payaungku. Sedengan kena Kelly dalam kolam renang berusaha merosak alat kena. Ben Kelly pun berhasil. Kolam renang pun buka kena. Kelly pun tuli-tuli ngatuin Pak polisi kena. Tapi sayang seribu sayang tak ekeding ben Pak polisi dia kena. Sedengan Stephen tebang mereksa atas Kelly takut-takut berdebareng sekala ben Kelly. Kenangan lain kena Kelly tepang berusaha nyare jalan keluar. Kelly masuk de garasi keangkui nyare kuncina pintu gerbang kena. Tapi sayang alarm mobil tiba-tiba amunye. Keng ontong Kelly ki sempet nemu kuncina.
Tapi sayang kena Stephen capo datang sedengan Kelly ngerem bebena mobil. Keng bede gendeng kia Stephen re kena. Bisa keng tak nyareh bebena mobil ya cek nyaman film tayang. Imagine. Sampai akhirnya ketika Stephen nyareh keluar garasi Kelly tuli buru keng beni buru keluar pas keng abeli kada dempole kena. Letak ro karo nungku. Kelly masuk dari lift kena ternyata dalam lift dia bedeh Carlos kena. Stephen saya ngecek lift tak sadar cek Kelly bedeh budina Carlos. Akhirnya Kelly micek tombol rahasia bedeh dalam lift dia kena. Ternyata lift dia menuju situng ruangan rahasia. Amarga penasaran Kelly pun agelejeren dalam ruangan dia. Ternyata aja ruangan laboratorium kena. Ruangan dia Kelly nemu racun yang kui Stephen untuk melumpuhkan Carlos. Kelly pun masuk sajen dalam kena. Kelly pun terkerjet amarga bede orang tak asekot orang. Ternyata aja reng bini sebede neng awal film ruang kena. Sedengan kenangan lain Stephen oleh peringatan dari HP bahwa bede penyusup laboratorium. Ternyata beni cuma situng orang kena seteti korban eksperimen Stephen. Akhirnya orang-orang dia video ban Kelly kena siapa tahu bisa teti barang bukti de polisi. Tapi sayang HP Kelly keker kena. Kelly pun berusaha ngalak HP tapi tiba-tiba Kelly pun tuli buru kena. Tapi sayang 1000 sayang pas keng ketemun ban Stephen. Aksi cengko-cengan pun kadetian boleh antarana Kelly ban Stephen. I don't mean to mansplain to you. Sampai akhirnya Kelly temu pergeketan pun terjadi kena. Sempat terjadi tapi Kelly ki sempat buru kena. Kelly tuli keluar dari rumah dia tapi sayang 1000 sayang abarengan ben Jessica seki buru datang alako. Jessica pun bingung amarga bede orang seta kenal bede romana. Kelly pun ajelasaki bahwa Stephen beni orang bener. Bede ruangan rahasia Maria tapi Jessica tak pertaja. Jessica justru sajen curiga saampuna ngatela dere dengan Kelly. Jessica pun nyuruh Kelly masuk ke dalam rumah ben atanya Stephen bede edima. Jessica pun engak kena cek Kelly ria pelayan catering sewa. Ben tiba-tiba Stephen pun keluar dari lift. Stephen pun ajelasaki dek satu jenak kadetian. Dina kena Kelly ki berusaha yakinaki Jessica bahwa Stephen jiah beni orang bener. Tapi ternyata kena Jessica riah lah tahu kena. Ya iya cari yang lelaki bini tayang. Akhirnya Kelly pun tembak. Singkat cerita kedekung Peter datang engak reng tak andi tusah. Peter masuk ke rumah engak keng rumah tibi kena. Peter pun nyareh Kelly dek satu jena ruangan tapi tak temu. Meskipun telepon nomerah tak aktif. Akhirnya kena Peter pun tai nyantai. Pokok engak keng rumah tibi. Sedengan Jessica ki buru keluar dari laboratorium kalaben kabedeen bedeg dere kapi. Jessica pun geton kena amar ke rumah romuro bede luar. Sementara kenangan lain Peter nemu kalau Kelly. Peter pun kabater bendel pun Kelly tapi sayang pakun tak aktif. Ben ketika keluar dari ruangan dia Peter katemun ben Stephen. Tapi ontong Peter tuli nyerem kena. She's perfect. Singkat cerita waktu malam Peter berusaha keluar dari tempat pengirim kena. Peter pun langsung ngalak tembak Stephen. Peter ngaraki tembak ben ngancem Jessica untuk ngabele Kelly bede edima. Jessica pun ajelen menuju de laboratorium tapi tiba-tiba perkeketan pun kadetian.
sampai akhirnya Jessica pun tewas kena. Stephen sing ngatela binina mate langsung berkah kena. Peter pun langsung ngancam Stephen kangkui ngabele Kelly bode edima. Akhirnya Stephen pun ngibe Peter de ruangan laboratorium. Saampun ada pak, ternyata Carlos ampun teti bahan eksperimen. Peter terlalu fokus de Carlos sampai tak sadar Stephen ngalah todi. Sedengan kena sisi lain ternyata Kelly kiodi. Kelly korong di salah situnga manusia se teti bahan eksperimen. Ben tiba-tiba Stephen dateng kena kalaban nutuaki video na Peter se tepaeng pekot. Kelly pun ngucap de Stephen bahwa Kelly mare akebe video de sakapina eksperimen Stephen. Akhirnya Stephen pun minta HP na Kelly mun beki Kelly ben Peter bebas akina kena. Akhirnya Kelly ngucap bahwa HP na bede lantai 2. Stephen pun langsung mangkat ngalak HP na Kelly. Sampun Stephen nyingke kena Kelly berusaha buru. Tapi tiba-tiba Peter datang kena ben bebas aki Kelly. Kelly pun langsung ngucap bahwa Kelly andi bukten HP na saya aropa video. Ben akhirnya Kelly langsung ngalak HP na saya keker sebelum marua kena. Tapi di luar dugaan Peter nyuruh Kelly ngapus video jia. Munta hapus Kelly pahatena. Tiba-tiba Stephen datang ben nutuaki video seedima esena video je kena nutuaki bahwa Peter mare bejer ben Stephen untuk mateen Kelly. Tapi tiba-tiba Peter serang kena akhirnya Kelly andi kesempatan buru. Sedengan Peter langsung pateen ben Stephen. Sayang 1000 sayang Kelly tak bisa keluar amar ke live kunci ben Stephen. Amar ke tade pilihan lain pole Kelly pun abelih de Stephen ben minta tolong de Stephen untuk bebasaki. Stephen pun setuju kalau ben syarat Kelly meki HP nah de Stephen. Ben saampun cek kena ternyata video nah mare hapus ben Kelly. Tapi tiba-tiba terjadi hal aneh de Stephen kena. Ternyata HP na ampun tempel lagi racun tibi ben Kelly. Mun setia senjata makan tuan. Akhirnya dalam kabadaan lesok api Kelly acelen keluar dari laboratorium. Tapi tiba-tiba Stephen romuro bedeh budina. Perkeketan pun terjadi pole kena. Sampai akhirnya Kelly berhasil masuk the lift. Stephen seleta aroba orang pun berusaha masuk ya. Tapi teke kending kepe lah bengelift sampai percat tak akare kena. Akhir film cuma Kelly selamat dari remaja kena. Ben film pun tamat. Ampun cukup kan kak dinto kena kesempatan mangken samo ke video riah bisa teti hiburan de satu jena masyarakat mature. Korang lebih nah abe nyuun sapora kena akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kena. Cek kalau main subscribe kedua.